Danas u fabrici namenske industrije, fabrici složenih borbenih sistema Jugoimport SDPR-a ovde u Velikoj Plani, gde nastavljamo razgovore sa našim partnerima i zaista možete da vidite kojom impresivnom brzinom se nastavlja opremanje Vojske Srbije našim domaćim naoružanjem. Ovde smo mogli da vidimo novih 6 haubica Nora koji će biti isporučene ove nedelje našoj vojsci, novih 6 Lazara, nova količina Miloša i kao što vidite uz opremu i rezervne delove koji su nabavljeni kao i oklopna tela koji su izrađeni kod nas, nastavlja se razmišljanje o novim brojevima, novim količinama složenih borbenih vozila koji će biti uskoro u upotrebi u našoj vojsci. U ovim vremenima veoma je važno da naša zemlja ima kapacitet da se osloni na svoju vojnu industriju i da su naši ljudi iz vojne industrije na vreme razmišljali o materijalima i o svemu onom što je bilo potrebno, da ne bi po najskupljim cenama kupovali danas, već da su neke delove mogli da nabavljaju u prethodnim vremenima. Drago mi da su razmišljali o proizvodnji cevi, pošto je naša cevara koja ovde postoji sada ispituje cevi u vojsci i da kažem da te cevi u budućnosti budu i za naše tenkove i za naše artiljerijske sredstva, tako da zaista veliki napredak u odnosu na neka prethodna vremena. Još jednom hvala svima koji su ozbiljnim naporima i ljudima iz SDPR-a i direktoru Petkoviću, pomoćniku Miloradoviću i ljudima koji, kao što vidite, ovde danonoćno rade da bi naša vojska bila opremljena, naši vojnici zaštićeni na najbolji mogući način.